Hava şafrakları saman yazın da zeyin de zillerde solmak kına tibrelip güzlerde tınış kına yorgan astına kirip yakıp kışlarını bütünley de sizmiş egine buzdurgan şartlarınız bulma. Ne? Принимай квартиру. Yarı yaşlı, konuşuruz. Надоели уже! Bu spektakl vaqtında enilerini hem yakınlarını hürmet ederek hem saklарға öğretir. Şuğa da men özümün eniyimni hem yakınlarını bek hürmet edem hem bek yaratam. Ник үш алмыйм икән менә. Ышкынып кына китәр идем үземне бәйләп торган җипләрдән. Ничек кенә ышкынырга, өзәргә, китәргә соң. Мне этот спектакль очень понравился, он очень трогательный и понимающий. Bu spektakl meni bek şады, chunki u o'zi bek titraklantirgich. Anda әнине сакларга һәм анда бер кайчан ташламаска өчен бара. Мин үземнең әниемне нык итеп яратам һәм саклыйм. Мин аны нык яратам. Siz ışıladınız. Rahmet. Eyne yarayın şığıyla. Bolalar bakşasında ekkende. İnlerime oturup organların isimdeydi. Bu spektakl bek моңсулуу иде. Мен караганда күз яшьләр белән карап утырдым. Bu spektakl bizga әни иң кадерле кеше икәнен аңлата. Һәм геройлар безгә аны җиткерделәр.